Omugenzi Cecilia Ogwal yasimwa ahabwa emirimo yakorire ihanga hamwe n'okugambirira abantu abatiine maani g'okwegambirira. Omu bindi ebyasimwa hari Cecilia n'okuhwera abakazi bingi okwegaita omu by'obutegyeki bwanyuma y'okureeba oku atwire nakora emirimo ye. Bamwe mu bany'ishengyero abakozireho na Cecilia Ogwal nabo hiine ebi bamugambaho. Honorable Cecilia Ogwal akahereruka kureebwa omu ruteerane orwa Conference of Speakers oruherize kuba muri Kampala aha Hotel Munyonyo. Cecilia Ogwal atwire omu'ishengyero okwiha omwaka gwa 1996 okusya obuyafa kandi aherize omu ntebe zitari zimwe na zimwe omu'ishengyero. Represented Dokolo district from August 2006 till today when she passed on. The deceased also represented Uganda at the Pan-African Parliament in the 9th Parliament, that is 2011 to 2016. Kitalo nnyo ng'eggwanga Uganda, nga bannayuganda, nga babaka ba Parliament, tufiiriddwako memba wa Parliament munnaffe kuba myaka 77 ngira ngu yabakiine emyaka enyingi eyokusabinga yangeri. Bebadde mu lugendo lw'okugezaako okugatta enjuyi zombi olw'Ekatonga n'Enajjanankumbi, era babadde bannawe batuuse. Mwakiwuliddeko abakulembeze b'e Kasese balina olukuŋŋaana olubasobozesa okugezaako okudda Enajjanankumbi. Amakuru agagasha kwa Jimmy Muhumuza.